Kaso yung inaayos nyo ngayon, ate, magulong-magulo na. Dalawa-dalawa na yung nakabili dito. Actually, hindi po dala-dalawa, sir, dahil inayos po namin. Ang problema niyan, ate, dati kayong Villa Arcilla, na hindi nyo pag-clear yung Villa Arcilla, may pagtakay sa integridad. Kasing pali na ning panauning mera pata public hearing ning Committee on Housing and Land Utilization ning Sangguniang Bayan ning arayat anyang Miyerkules April 17. Misa lang kasi king pisasabyan ing 10 hektaryang gabun king barangay Suklayin a mereclassify ang timong residential lot at minunara ng inaus a Villa Arcilla. Dapot ngening Villa Integridad ne. Managalan lang ni Reng Memalen ang may kasaling loti king pre-selling scheme na ning minunang developer a Community Organization for Social Development of Quezon City o COSD. Na may ngarap mo para daratang nga panahon magkasariling gabon. Sana po, yapin na po yung panayan na hindi nang kami pong ustisya kaya ning Balenaraya. Kapilang niya po selling po yun? May kumpisa kaya pong may maldug 2019 pa. So may stop kami mo po, pauli na po nitang abalo may alalang license to sell. Basiking dokumentong ikwana ng CLTV 36 News Team, iba't king Sangguniang Bayan na ning arayat, may revocate ya ing mayor's permit na ning COSD anyang 2021. Pauli na ning issue king pamamisaling gabon king barangay. Ing problema may gitnong ana maralang kliyente reng asingil na. Agpangpakangarayat Mayor Maria Lourdes Madir Alejandrino, dakalya issue ing developer ning Villa Arcilla project anya eya misundo. Wala mo niyang tang Villa Arcilla ta. Itap wala yung permit, ala yung business permit. Hanggang na anumang papila kay talaga illegal kay subdivision na tela kada. Ngayon may magbenta lang kay naninilote. Na ala naman pong loting packet ka rin tao, may mangwalang pera. Ing kumpanyang Integrity for Social Organization Community Development Incorporated o ISOCD na ngeni ing tatalan king dating Villa Arcilla, hausan da ngening Villa Integridad Homes. Basic dokumentong iba't king Municipal Planning and Development Coordination ning Arayat LGU. Ing metong Alino Vinuya ing makalagyong presidente na ning kumpanya. Agpangkang Alejandrino, may nalakarane ing kumpanya as sapwa nala reng may gitana maralang kliyente na ning dating Villa Arcilla. Integridad po. Sabi ko, metong nga naman pong kain dapat rening kempon sanggunian na kay para po naman kay kapakananda rin kay katamong investor, dapat po nung baluta naman po kay sana naman edano po pasakitan. Naman Kenny mayayari ing pisasabyan king hektaryang gabun, agpang king chairperson na ning Committee on Housing and Land Utilization na ning Arayat SB ay Councilor Ramon Changcoco. May katanggap lang reklamo dikil king plano na ning bayong developer ISOCD at apyasan niyang 5 hektarya ing pagobrandang proyekto. Kempelad ng papel ning konsyal, sasalangsang laki ni renga 85 individual uling pigaga na kandang mi pwesto keng subdivision sakaling bawasan deso kading property. Dapat agpangkang Changcoco, may denaya ing application for alteration na ning ISOCD uling atukal na kanuning Department of Human Settlements and Urban Development alayang permit to advertise and to sell. Atin niya muring cease and desist order, apirmado na ning DSUD Region 3 Director Julius Enciso. Naging finality, in conclusion damo, dening August body, yapin isang Sangguniang Bayan, dininay de pansamandala itang alteration request ning Villa Integridad or Villa Arcilla noon na nauna. So, ibig sabihin, yung pong kanilang request para tapyasin ng 5 hektarya, yung kabuang 15 hectares para maging 10 hectares, ay pansamantalang hindi pinapahintulutan. Pero without prejudice, sa repiling ng the same request,
pag na-meet na lahat yung mga napag-usapang mga solutions. Ano po? Una, yung aayusin lahat yung mga papeles na yung sinasabi nilang nawawala yung mga elements para ito ay maging valid o ganap na mga agreement o mga dokumento. Aminado naman ng consultant na ning madedevelop a Villa Integridad Homes, ami ka problema laking pamagproseso ka ring dokumento. Mupin, ing resolution rakano ing mag-comply, uling sepu remo problema ing milaba sa management. Ini pong gagampanan na ng Villa Integrity talaga nakabayat. Ne? In procedure, minunaya ing kalesa king kabayo. Pero pilit ming ayusan. Anya po kukuha kaming resolution for alteration. Pauli na nitang kukuha na kaming permit, ayusan mila. At approve by principle ya. Ngini mo rin, agkat dako, munta kami po Bureau Plan. Paninayan da niya mo po itang scheme na nitang alteration para ma-approve ya po itang pulong hektarya. At may divide no po retang lote. Samantala, minarap lang pasibayo king programa nga abak na balen ning CLTV 36 nganing Biyernes, April 19, deng sablang sangkot keng pisasabyan. Mika commitment chay malyari ka ring homeowners a ela malakwan ring minuna ng mekasali keng pre-selling sakaling tapyasan deing property. Impong pinropose da na 10 hectares or something. Natural po, detang aliwa na may abeketang kat, kailangan de po itang comfort zone na anuman mangyari, in karela po okay la. Ngeni, I appreciate po in pong kainaring Mr. Sixto na he's after a win-win solution, which is wonderful, great, super. Kasi po, ninungali makiburi ang win-win situation. It's something that will work. It's not my way, it's not as a buyer's way. It's not you as a seller way. It's gonna be the correct way. A way that would make everybody happy. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.